The clover! The clover! Asa mo? Asa mo drawing, be? Asa yung drawing? Okay! Bali! Asa? Bali! Wow! Asa? Di maklaro sa drawing. Gayon sa man na explain ang item. Hindi! Asa ka na? Butang diri sa table. Pop prints! Unsa? Pop prints! Papurin? Hello! Turtle! Okay. Starfish! Pizza! Cupcake! Rabbit eat donut! Earring. Cat! Cupcake! Pizza! Pizza! Wow! Soy! Natongga ko! Pusa sa... imong drawing eh. Ikaw, ipusa sa colors, Miguel. Ibalik sa kuwan. Be, explain to imong drawing, be. Asa to, be? Kana, Miguel? Asa SpongeBob? Sponge! Ituslok. Ituslok. Dua! Okay. Ah, kano? Asa kano? Kani! O kani! Prabatia! Pailain. Kani! Explain na. Tingin na. Mag-iring. Oh. Kung ano ang colors? Hilak mo no, be? Drama, drama. Daddy, haircut day si Miguel, Daddy. Hindi mo siya pa-haircut ko, no? Kung colors, Miguel, ang color, ang gray pastel, Sam, palihog ko, Sam. Bigyan na kuha ana. Hindi man ako lang po ana. Mon. Ow! 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 Tiin ako! Sige na, kuha na tong crayons, oh, ng hagbong. Gray pastel, ang pastel. Oil pastel! Empty nga. Si Ate Sam na yung nagmuha, pantay lang ka. Kana may color, ate. Ayun na Sa'yo mo gidrawing, ate? Wednesday Adams? Kinsam ni? Kuyang kigmat pa lagi. Fireman. Wednesdays. Mga nakimot drawing mata, oh. Explain sa'yo mo drawing. Kita ko sa drawing, be. Oh, layo drawing.